parong ngerilino napakke baling itu pong Allah Ta'ala. Mabiasa ki monro mario-rio yarega mabesa toki masussa mario ki yarega masara ki sogi ki yarega mafaddi ki makukwe pada tumopi ibaja sangadie musti mate ki makukwe idi mo batu sampajangi to mateta idi mo batu mule ito mateta idi mo pacem ito mateta idi mo papasuru ito mateta sangadi idi tosi sampajangi idi icemme idi ipasuru idi yule na tentu pada melo ki masana senang melo maki mario melo ki saro melo maki seha melo maki tua manenungang iya kia makoni ropur napat tentui pengalahu ta'ala narekode namas pasio na tepeta mapunai megangi susah daripada rioranutta na iya goncinna aporengangi goncinna kesuksesangi ania asalamakangi duai iya naritu tomaca sukuru kiwi pak biri na pong Allah Ta'ala agi-agi akadai pong Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid nareko maca kina sa pong Allah Ta'ala sukuru ki pak biri na imma ki pak biri sukkara yare ga pak biri anyam-anyameng nareko maca ki sukuru ki ana sa pong Allah Ta'ala tambaya ki papi nyaman na yakin nareko angka ki masakar ngi papi nyaman na pong Allah Ta'ala yasang idi papole sini na warang parang yang keribolata yasang idi riali pakengkai nareki pong Allah Ta'ala warang parang maiga tubuh kasara paulle adinang kay pakai guna rilalan na puri pong Allah Ta'ala ina yasang masakar yang syukurukan na pong Allah Ta'ala inna azabi lasyadid na sa pong Allah Ta'ala majapuna pacalan na pong Allah Ta'ala tamakay tulupuna tamakay padina maduan na goncin na aforengangi kunci kesuksesan nania asalamakangi ya narito angka ki maca sabara ya tanurulis ana tepe tongat-tongan na pada Tuhan narampe na bitta dalam na hadis na narampe to pandritata al imanu nisbani nisbu fi sabri wa nisbu syukri ya hadis saya napasui andre guruta Imam Baihaqi ya kurang lebih pak beton nama kedai na iya tepe dua tawan mamulangi saya sapole risak bara bisabr nania rilaina poleri asukuru kangi ya jinare komaca ni sukuru yuleto ni tu sabara ripunai ni tulis na tepe lolonga kitali madisiki saroi balut-balut ta menre pangkat ta lolonga ki jama-jama makasing lulus kianat ta disikolan na disukuru kiwi nasabak lila tak puade alhamdulillah atit tak simata mapojiri pang Allah Ta'ala makoto paro angka ki simata papole de cengi maturu riparentana pang Allah Ta'ala nanian niniri sininna na pesangkang pang Allah Ta'ala makumotoiro nareko natuju ki pacoba macivi balancata malasa ki erogi balut-balut ta rogi usaha ta yare kadik nenri pangkat ta to sabara
de na to paturan no ripalesu ripong Allah Ta'ala na inapa to makkada ang kamiro di cinna tampu na pakuang kapong Allah Ta'ala umma sallama labbi yang kira masih ripong Allah Ta'ala narampe nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kay pura narampe nga kito panritata ya kurang lebih pak betuan na makkedai ritak kajanna kiwi ko rito gaut na tumatappo majappu iya manenna gaut na mapedece manang irialina nade gaga ese di tau mulle makoro sangadin na tumatappo mi bawang nare ko na tuju gaut mapasaw kinin nawa isukkurui aga napadecing iyaro ibadana napadecing kurito alena nania narit ko na tuju gaut mapasarakin nawa isabarai angkatoy natambay widecin narialina jadi tomakuyi saman na digaga masalah na tiwi matano maringang manang saya nasabak magay pasing keruan na makasing ipahan nari agamay maluang ina masak kapak disengen na malamung itepak na niya tau nari pong Allah Ta'ala sinin na at malabin na pong Allah Ta'ala yang kaya masih pong Allah Ta'ala